Good morning to you. Welcome to Asaki Online. My name is Zenzele Ndebele and uhlelo lolu namhla siluletha sisenkulumane. We'll be having a by-election on the 20th of December, just a few days before Christmas. Lapho kuyabe kule by-election kone Nkulumane following the death of MP weNkulumane uDesire Moyo. So isiphithiphithi eNkulumane lapha kuya campaignwa. There are 9 candidates. Ama-candidates la balela iZANU, candidate yeZANU, i-candidate ye-EFF, i-candidate yeZAPU, i-candidate yeZANC, bese kusuba lama-independent candidates achiyechiyene. So today we decided to go on the ground ukuthi sihambe lo umbuso fuzwayo or independent candidates simbone lapha campaigner sibone ukuthi uhamba njani. Sasihlangane lamanye ama-candidate lapha sibonela ama teams kaMadlela lawo, they are on the ground banengi bayakhankasa. So thina besithe namhla sizahamba lo fuzwayo sibone. Last week besike sakhuluma lo Jele nge-weekend senze event yakhe, because our idea is to give everyone a chance, talk to them, give them an opportunity to explain themselves, so that on the 20th abantu beNkulumane bebe the clear decision. Normally, we have covered a lot of elections since 2000, and the trends that we've seen is that by-elections usually so with 9 candidates, whoever manages to mobilize the most has a chance to win. Namhla silofuzwayo sike sakhuluma la sambuza ngento ezitshiyechiyeneyo uqalise nini kweze politics, but most importantly we know ufuzwayo has been on the news for following a constitutional court application abayenzayo around 2030. Kube lenkulumo ezinenge ezitshiyeneyo bathengiwe, they are trying to help the 2030 issue, and we put these questions to him ukuthi why now kuthiwa kule mali abayinikwayo bayayithola yini imali yakhona. So for now, join us as we talk to Fuzwayo sihamba la esenkulumane lapha sizwe ukuthi campaign yabo ihamba njani. Kuyini okwenze waqala ujoin irace yokucontesta isithi eNkulumane le? Okay, ngiyabonga. Irace yeNkulumane umfowethu ode khona labafowethu labazali ababakhona eNkulumane ngabantu engangibathembile. So kuthe ngemva kokubana umfowethu sokuvele ingozi, abanye abafowethu oda sisonke emzabalazweni bangilanda bathi Maduma laphana nje ubundoda loda sisebenza laye esedlulile, kungani ade ukufuqa belingani likufuqa ukuhambisanayo njalo lawo ngumhlalo weNkulumane kudala ugijima, sicabanga ukuthi uyengena. Ngathi yebo, hayi uma kuyikuthi ikweli kutshoyo hayi ngeke ngiliphikise bafowethu ngoba semzabalazweni I believe in deployment. So ama comrade oda ntoyitoya lawo yiyo athi ngiyengena. Yeah, maybe sizakhona apho nje bese mbuyele emuva nje wena kusitshele ngembali yakho ukuthi I know I've known you for in many platforms, but ikakhulu endabeni eGugurawundi and maybe ukwaba active here and there entweni ze politics. Akusitshele ngamafitshane ngembali yakho ku politics ukuthi wena uqale nini lo? Okay, mina ipolitiki ngiqale 1999-2000 ekubunjweni kwebandla leMDC. Bengikhona apha eNkulumane, ngisebenze kakhulu njengomuntu odekhokhela intsha bengu district yeNkulumane. So ama youth eNkulumane abekhokhelwa yimi. So ngisebenze kakhulu njengomholi we-youth eNkulumane. Mhlawumbe I know you've been there ngezikhathi kulabo MDC-T, MDC Alliance, Triple C. Uxhumane njani kumbe ngathi are you still in contact lezakhamizi lama structures eNkulumane? iNkulumane mfokamdala uhlupho indawo enzalelwe ngakhulela kuyo. In fact ngizelwe ingakabi iyakhiwa, but my early child youthful life singathi ngisesengumfana ngifunde eMahlabezulu, ngafunda eNketha, so ngikhulele vele khona lapha eNkulumane. So lezakhamizi eNkulumane vele sihlezi sinjani sixhumene. Kanixhumanisanga lezakhamizi election, kodwa vele lezakhamizi eNkulumane sihlezi sisonke inhlupho zeNkulumane ngiyazazi just like the inside of my hand. Ukwaba busy kakhulu man, nithi inhlanganiso yebheju ube busy kakhulu entweni zeGugurawundi. So decide ukuthi udinga uMP. Does that mean that ungaphumelela uzabe usuchiyana lokwebheju lo?
Ukuchiyana lokwebheju angikwazi ukuthi abanye sisebenzelana sonke bazakuthini. Kodwa ngicabanga ukuthi udaba lwegugu rawundi vele alupheleli kubheju, ekubeni kwami kubheju. Njalo ngilethemba lokuthi ngahlala ngingalasihlalo esiphezulu kubheju, kodwa ngizaqhubeka lebheju sisebenza ndawonye, njalo ngizaqhubeka khona ngale eParliament. Ngizakuya luphakamisa udaba lombhuqazwe, ngoba khathesi ungathi uyalukhangela udaba lona lolu ezinduneni luyakhulunywa sibili. Umfowethu uDesire labanye bake baku-raiser one or two things around iprocess yona le. Engikholwa ukuthi udaba lwegugu rawundi, iParliament is critical ekudileni lo daba lwegugu rawundi, ngoba kule legislation ziningi izinto okufuze zenziwe iParliament ukuze udaba lunjani lungabi yilokhu indlela laba uEmmerson labafana bakhe bethuma izinduna abafuna ukuthi lubanjwe ngayo. So ngilethemba lokuthi kuningi okudinga ukuthi sikwenze. Asithi ungene eParliament, wena kuyini ke ongathi wena ungangena eParliament, ungathi wena kuyini ongathi these are the issues emfuna ukuthi ziyalungiswa ngeNkulumane? What are your campaign points? Kuyini okuthembisa abantu beNkulumane? Abantu beNkulumane engibathembisa khona, one, yikuthi konke okuzabe kusenziwa eParliament zabuya mbatshele labo bengihlomisa ukuthi hayi lokhu iParliament ekudiscussayo thina kasivumelani lakho, ngoba i-representative role eka-legislator yikuthi konke okuchiwo eParliament abantu beNkulumane kufuze bebekwazi, okufunwa ngabantu beNkulumane iParliament kufuze bekwazi. So ngizathwala zonke imfuno zabantu beNkulumane ngizihambise eParliament, lo sokunqunyiwe eParliament ngizabuya senze imihlangano sikwenze. Ngilethemba lokuthi lokho ngabo 2000 sikhule kakhulu kupronyotwa into odiphakanyiswa kakhulu bekuthiwa i-bottom up, ukuthi abantu into zonke ezifuze zenziwe ngabantu abasezihlalweni zobukhokheli kufuze zisukele ebantwini. So kakhulu mina vele nguqakathekisa kakhulu ngokuvele ebantwini, ukuthi abantu bathi sifuna lokho, sifuna abaphethe amandla benze lokho. So lanxa sengivotelwe ngizaqhubeka ngisebenza ngaleyo ndlela, ngoba yiyo impilo yami engikhule njani ngiyifundiswa. Asikhangela ama-candidates, kulama candidates ayi-9, kule ZANU, kule ZAPU, kule ZANKI, kule EFF, bese kusiba lama-independent candidate. And abantu bayabuzana ukuthi ama-independent candidate lawa wehlule yini ukuthi lixoxisane ukuthi liphumele candidate eyi-1, ngoba abantu bayakhala ukuthi hayi mhlawumbe ivoti izadivayidwa ugcina ibandla elibusayo lithole advantage. Ngilethemba lokuthi ibandla elibusayo uma abantu bephakamile ngobunengi balo, mina njengomhlali eNkulumane kusukela kubo 2000 lapho kwaba le politics eyaba so active, ngiyakwazi ukuthi even sibanengi sinjenje masisukume saphakama ngobunengi njengabantu beNkulumane, njengendlela esidala esivamise ukuphakama ngayo. Abantu banengi kodwa izadliwa futhi izano, ngoba izano eNkulumane libandla abantu beNkulumane abangalithandiyo. Kungaze kungena abantu abangu-2, kungaze kungena abantu abangu-100, kodwa izano ihlala i-minority eNkulumane. So ngicabanga ukuthi iproblem ekhona kayisiyo namba yabantu abangenileyo, iproblem ekhona ukuthi abantu bengasukumi ngobunengi, ngoba uma besukume ngobunengi izano ngiyakwazi ijayele ukuzuza 2000, 1000. So okuqakathekileyo ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi abantu besukume ngobunengi bayevota. I-last election eNkulumane lapha kuvota abantu abavotela the candidate awinayo, that was about 9,000. Izanu yayilabo 2,000 something. So roughly about 11,000 abantu bavota la. So kuyini elikwenzayo kathesi ukwenzela ukuthi mhlawumbe lithola amanamba apho afana nayo, ngoba vele ama-by-election kajala ngoba labantu abaningi abavotayo? Esikwenzayo kathesi ukuthi si-excite abantu beyibone i-need yokuthi even kwi-by-election kodwa kuqakathekile ukuthi ngobunengi babo besukume beyevota. Yikubonile sizama ukuthi sihambe sibahambela abantu sixoxisana labo ukuze bebekwazi ukuthi kayisibo bantu labana okuthiwa hayi sikhuluma labo ngamafoni kumbe sikhuluma labo ngama-flyers sithumela abanye abantu, kodwa siyabe sifuna ukuthi sihambe sihlangane labo mathupha sixoxisane labo sicele ivoti labo sibezwe izikhalazo zabo, ngoba masihamba sikhuluma labo abantu bayatsho abakufunayo, bayasho lezi insolo zabo. So ngilethemba lokuthi ukufika kwethu njalo lokuqhubeka sixoxisana labo kuzanikeza intshukuntshu ukuthi abantu bephakame ngobunengi.
Sesikubonile ubhotabhoda lapha uchaya ama campaign. Injani ngithi umumo unjani, ama attitudes abantu kanjani? Hayi kathesi abantu okungenza ngibe ngani ngilokusuthiseka, abantu iningi labo bakhanya ba-aware ukuthi kule by election ekhona and bakhanya ngani ba-excited ukuthi baza njani, bazaphatheka. So ngesizathu salokho ngilethemba lokuthi uma singafuqa sixoxisane labo kakhulu njalo sibalalele, bazaphakama ngobunengi besinikeze usekelo ngoba basithembisa. Ama-challenges elihlangana lawo ku-campaign lapha yini? I-challenge enkulu kuye iku-campaign ikakhulu kimi asisekelwa i-any party. So uma ungasekelwa i-party elizweni elile economy efileyo, uyasuka uhlutshwe kwesinye isikhathi ngama-resources. Abantu bakhanya ngani bayafisa ukuthi ngabe bathola ama-t-shirts. Ama-t-shirts abantu bayakhwabitha sibili kakhulu, kodwa ama-supplies ethu awasiyo ngendlela esijabula ukuthi ngabe silawo ngobunengi bawo, ngoba lapho esihamba khona abantu bakhamba besithini, sicela ama-t-shirts. So ngabe silawo, hayi ngibona ngazathi konke kuzabe kume ngani ngendlela esifisa ngayo. Mhlawumbe ngeke ngikhulume loFuzwayo singakhuluma indaba ezi-controversial ngoba wena kwaduma kakhulu kubo-social media sithi ubutrenda ngendaba ye-petition. And kwakhulunywa zonke izinto, kwabo ngani nxe wena ulapha nje uthunywe izanu ukwenzela ukuthi uzodisturba, ungathini wena ngakho lokho? Hayi ijoke engafani ngoba mina lezanu vele la izanu ubona ngazathi iyamangala ukuthi umhlola wona lo ukuthi ingangithuma ngoba izanu ayifiki lapha engikhona. So ocabanga ukuthi ngathunywa izanu kangikwazi ukuthi yabebhemene, zinsango ezinye nje zethusayo ngoba mina lezanu vele asoze safa sanjani, sasebenzelana njalo ngeke loba sokutheni ngivuma ukuthunywa izanu, ikakhulu ngokwazi kwami indlela izanu ehlukumeza abantu. Izanu kimi ilecala lokubulala abantu, izanu kimi ilecala lokubulala umnotho welizwe, izanu kimi ama-priorities ayo ukuthi kathesi uyambona umongameli ngokwakhe enika abantu ilizwe elingalama-ambulance, amasuweje evuza kanje. Ngilethemba lokuthi ngesizathu soneso akula nto enganihlanganisa lezanu. Inkulumo zokuthi kuthiwa wanikwa isaka lemali, sicela phela la ukuthi ngane siyachisa lelanga sicuphele nje lawe. Uyakwazi ukuthi imfo kaNdebele batovuma ingoma ngoyaziyo. Ngilethemba bona labo abantu abathanda ukuthi uzibani usephiwe imali bajayele ukuyiphiwa izanu. Ungabakhangela abantu bangikhona bonke bona laba singabaqambi ngamabizo ngoba thina njengebheju siyabahlonipha abantu. Abanye bangamagqwetha siyabazi bake bamelana lokuganga kwezanu, kodwa uma bebuya ebantwini bazenza bona abangcwele. Kodwa thina sizahlala njengamadoda alenhlonipho njalo sikwazi isintu, kasithanda ukukhuluma ngabantu. Siyabazi abanye abantu vele thina kasizange sa-approve i-candidate ka-Emmerson betshaya ikhuwa ngo-2017. Siyabazi abanye bephumela egcekeni besithi let's give him a chance, but we knew ukuthi u-Emmerson ungazumnika i-chance kanjani, angaze akatshintshe manje. So bona laba abantu ababezitshela ukuthi u-Emmerson kanika i-chance namhlanje ibasebenza abazonda u-Emmerson kulaye wonke umuntu. And abantu ngobuwula ababenza ngo-2017 besupport u-Emmerson labangani bakhe betshaya ikhuwa, yibo la namhlanje asebeqilwa yizona ezizigangi esezisithi u-Emmerson kumbeni kunjani. Mina hayi angisoze emini kusina izulu kusina ilanga nje, kangifuni anything engasociate lo Emmerson, kangifuni anything engasociate labantu abahlukumeza abantu beZimbabwe. Thina siyakufisa ukuthi abantu beZimbabwe bebe lempilo ezatshintsha, impilo ezahlonipha ubuntu, abantu bebe lembono echiyeneyo. So ukuthi namhlanje sihambe ecourt sakuthi u-Emmerson into yakhe yokufuna ukungezelela ithe manje, ngilethemba lokuthi kulilungelo lethu. Kulilungelo lethu mina kakukuthi ukuthi sihambe ecourt mahulumende lo eseganga. Siye sihambe lakade sisihambile and akusiyo into entsha kodwa sixoxa sonke bebekwazi vele ukuthi sasikhuluma ngokuthi into leyi kufuze iresistwe ngokuthi abantu bengene ezitreetini betoyitoyi kumbeni kuhanjwe ecourt. So sihambe ecourt, abathi kwakungafuzanga kuhanjwe ecourt angibezwa bathi kwankona singezelela i-term ka-Emmerson nje. But kabatsho ukuthi imiswa njani into leyo ukuthi u-Emmerson labantu bakhe bayaganga, kodwa bakhuluma ngokuthi thina sithi kayimiswe sizama ukunikezwa u-Emmerson ithuba. Kangizwisisi ukuthi bona bathi uma singahlala sithule kuzayimisa njani. So okuyinto khonokho le nkulumo zenezi ku-affecte njani i-campaign yakho?
Well kungayi-affecta, kungahlala kungayi-affectanga kodwa abantu abaphilileyo emakhanda abakwazi imisebenzi yami lemisebenzi yethu labafowethu ngilethemba lokuthi bayakwazi ukuthi kunini sibalwela, kunini sifuna ukuthi kube lombuso oqondileyo. So ukuthi namhlanje kuphumene court ngoba bona laba abantu abakhulumayo abaningi bangikhona kuthiwa ngama-friends of the court. Bayapractice la namhlanje, bapractice ukuthi bangabantu elizweni lona leli abahamba bayenza inkundla icourt yathi illegal abanye bangikhona. So mina ndethemba lokuthi ngeminye emizamo ukuthi sihambe ecourt okungayisiyo umzamo wokucina esicabanga ukuthi omunye laye olomunye umzamo othiyene lalo hanju sizimisele thina ukuthi sisekelane laye silwisane lento ka-2030. Maybe sesiphethe i-interview lapha sesikhulume ngokukhulunywa ngabanengi but abantu abale final decision ngabantu benkulumane. Isikhathi lesi ngikunika wena ukuthi ukhulume labantu benkulumane uthini kibo. Bantu benkulumane, mina Mbuso umntanenu ngiyaziletha phambi kwenu, ngizimisele ukusebenza lani, ngizimisele ukuba isithunywa senu, ukuba ngumuntu ozahamba elimela eParliament ngesibindi la ngeqiniso. Konke lebe likufuna siye kutshela laba abaphethe amandla abawephulayo izikhathi eziningi. Sizahamba siyebatshela ngendlela elabe lisithume ngayo, asila sizathu sokukusensa. Okunye sizahamba siye kulwela yikubana ilungelo loluntu aluhlonitshwe, isisekelo sombuso kasihlonitshwe. Sizahamba futhi la kweParliament masingenile siyelwisana lokuthi udaba lika-2030 lulethiwe eParliament silu-resist. Sizavota against into ye-term extension ka-Emmerson ngoba i-extension ye-term ka-Emmerson iku-extenda udubo ebantwini lokuthi abantu beqhubeke be-abuse ama-resources elizwe, be-abuse besenza santando nje bengakhangelanga udubo olusebantwini. Khathesi sibhodile la izitishi ziyageleza indawo yonke. Instead of ukuthi kuthathwe zona ezimali ezinikwa abantu zithathwe ziyenika abantu ukuthi kutshintshwe impilo zabantu, bathatha benika abantu into ezingancedisi impilo yonengi. So ngibona ngazathi yikho khonokho kuze siye ku-raise eParliament. Well, lizizwele i-potential honorable yenkulumani lapha uMbuso Ofuzwayo ezikhulumela. Libonile la sihamba door to door lapha. It's a relaxed atmosphere. Abantu nje bayamukela abantu nxa behamba, akuladlame for now. Abantu bazikholisela sike sabona lapha ama candidates la ehlangana ama teams bezihlekela bezixoxela. So for now everything seems normal. And we hope that it will be like that kuze kuyefika mhla ka-20. Esingakutsho thina ukuthi sizabe sikhona futhi lapha mhla ka-20 enkulumane sibona ukuthi i-campaign ihamba njani. For now namhla besenkulumane sikhuluma loFuzwayo nxa bekhona abanye ama-candidates alama events abalama door to door campaign abafuna ukusi-invite, please get in touch with us. Sikhululekile ukuthi sibuye on the ground sikhulume lawe sibone ukuthi uhamba njani. Elami ibizo nguZenzele Ndebele, asihlanganeni njalo kwezinye inhlelo.